fangatana ny naka fa tsy antery mba mangataka aminareo rehetrarehetra mba ho foananareo amizay ty resaka mombany tompokovavy ty. Avelaonareo izy Handriampiadanana, avelaonareo izy Andry manitsinitsy, mba mangataka re tompoko mba hajanona amizay satria efa misy artista mba te amoaka ny talentany ato anatin'ny réseaux sociaux, efa misy artista te amoaka ny hirany ato anatin'ny réseaux sociaux. Mety ato anatin'ny réseaux sociaux ny fambelambelarany ny mombany kantony, nefa isanandro zao de resaka mombany tompokovavy foana no anjanjaitsika ato, ka mba mangataka re tompoko mba hajano amizay ty resaka mombany tompokovavy ty, mba hajaonareo koa reo fianakaviany tsy miteny, mba avelaonareo amizay re tompoko fangatanany na avelaonareo amizay izy Handriampiadanana. Tsy izy rery ihany ane ny artista maty, ko mbola asinareo resaka isanandro e. Rehefa mba nanisy resaka indray mpandeha fotsiny isika de Aok'Zay angina, Aok'Zay mba tsy dadiavatsika zavatra à gauche à droite ny fatin'ny tompokovavy re tompoko, fa mba misy artiste zanaka majinika te amoaka ny talentany ato anatin'ity réseaux sociaux ty, iaraha mahita fa lafo ny crédit amizao fotoana zao, lafo ny méga. Mba avelaonareo amizay re tompoko ity resaka momba ty tompokovavy ty, avelaonareo amizay izy angina Handriampiadanana. Zay mba fangatako amitsika mpakafy ato anatin'ity réseaux sociaux ty. Isika Malagasy ndray no mitabataba ato, efa idirandreo manam-pahefana io à la fin, eo tsika voanao hoe wa manana ny lalàna neny ao Madagascar reto, fa aza mba manaonao zavazavatra tsy fatapatatra io tsony isika. Raha piarin'ireo fanjakanareo amin'ny lalàna amizay tsika de lazaina hoe fanjakanareo tsy mijery, tsy manina, jery antsika ihany reo ao io mijery antsika ny adalantsika ato anatin'ny Facebook ato foana reo ao io fa rehefa amin'ny andro raha ivokaran'ireo ao de tadidio fa ampidozanao sady ampidozay anatra ny naka. Zay fa bizoantsika iabiaby ho anao artiste zay anao amoaka ny talentanao sady amoaka ny mozikanao, aza misalasala amin'ny andro ay fa de voninao hanampy anao koa. Resaka momba ny partage alefaso ty ny clipinao fa ho partageko anatin'ny pazeko mba ho hitan'olo maro toy ny zavatra rehetrarehetra zay. Zay tsy isanandro fa zavatra fanampiko anareo artiste namako, alefako anatin'ny pazeko anareo partageko ao ny mombamomba anareo malalaka zao amizao fotoana zao, aza misalasala ny contactay. Zay bisous antsika iaby. Nambarako tamin'ny teto amin'ny réseaux sociaux fa zanaka raha vaviko i flashby randrenirina any, ka matoa zaho hivolagna heto tsy dia amoa fotamandry fa misy mahakasiky kely anazy ihany le resaka. O zaho hoy zandriko Berizika tsy matinao zay, ke o zaho mankasitrika mankately madamo Aisha hitako nagnano live teto reniko ambangovangony mangataka fagnazavagna avy amin'ny mpanakanto Blacknadia mba hitondra fagnazavany. Zay fahazahoako izy ambangovangony, isorako anao madamo Aisha satria mitovitovy hevitra aminao koa zaho. Efa tamin'ny 1er novembre no tsapa fa buzz igny ranomaso mpisarahagna igny wawawa zay nataon'ny mpanakanto Blacknadia. Ny tsy tiako amin'ny buzznao, nagnino moa buzznao nataonao tao agnatin'ny fahoriana ny zanakanay. Tsy amoa fotamandro za, tsy anogno agnarana. Nagnino moa buzznao Blacknadia
nataonao tao agnatiny fahoriana ny zanakanay. Amintsika Malagasy, amin'ny firenena maro amin'ny olombelogno jiaby miaigna eto, tsy mbola misy olombelogno na gasy na vazaha na américain mahazaka fahoriana fahafatesana. Fa indrindra ny fahafatesan-janaka. Tsy misy olombelogno mahazaka fahafatesan-janaka. Fa indrindra zanaka efa be efa andeha ho tavandregny. Nagnino moa tamin'ny fahoriana tsindroamantany ho an'ny ray aman-dreny niteraka, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny fany, zay fany igny zanaka vavy igny, no nanaovanao igny buzz-nao igny. Buzz ho zaho zonareo no magnano fikafikanareo zay mety hampalazanareo. Fa ny manafitohiny dia ny fanaovanao azy tamin'ny fotoa tsarotro taminay fianakaviana. Ary nanomogno ny momba azy anao. Magnino koa moa rehefa noporofonao fa tsy nisaraka anareo fa nanao buzz, misy hira tianao avoaka, tianao halaza le hira avoakanao, dia amin'ny fetiny maty no nanamarianao fa tsy buzz le izy fa tsy nisaraka anareo fa buzz le izy fa ianao tia kalaza ny hiranao vaovao. Dia nisafidinao ndray ny fetiny maty nanaovanao an'le publicité ny hiranao. Rehefa nihenoko hatrambolohany ka hatramin'ny farany ny hiranao, tsy misy mikasiky fahoriana fa fitiavana tanteraka le hiranao. Maninona nefany tamin'ny fotoana ny fahoriana, fahafatesana amin'ny zanaka tokana, fahavitokany reniny, sy amin'ny fetiny maty no nanaporofonao fa te hamoaka hiranao, te halaza ny hiranao, dia nataonao regny buzz regny. Tsy amaly anao, tsy magnino, fa aminakahy tsy zakanao ny lanjany ratsy nataonao angambany, na tonganao nagnosihosy an'igny fahoriana tsindroamantany nahazo any menakavy. Zay ngambany. Fa raha tegna madio tanteraka anao, tsy nohosihosonao igny fahoriana nanjoanay. Masiny razantsika Malagasy, masiny razanan'olombelogno rehetra. Fa matoa anao nanao toetra tsy voahevitra ohatran'igny, misy baraingo. Nangataka anao hamaly zay baraingo zay Aisha, efa 5 andro angambany, madama Aisha, tsy namaly anao. Ny andro valiny taminao manko za mba tsy hiteny. Fa noho nitako hoe tsisy valiny, dia miteny zaho amin'ny agnaran'ny reniny niteraka azy. Zay sady koziniko no meilleur amiko. Hoy Andriamanitra, hoy ny soratra masina hoe, loza ho an'izay manafitohina ny hafa. Loza ho an'izay manafitohina ny hafa. Fa nafitohina lehibe igny buzz nataonao ao anatin'ny fotoa tsarotronay igny. Tiako tsapanao zay na dia tsy hamaly ary anao. Tsy managna wawawa aminao za, ary tsy mila wawawa amin'izaniza za, fa nanafitohiny fogna ny zavatra nataonareo. Fa anareo mouton Blacknadia aby reto. Anareo Blacknadia aby reto. Anareo mieritreritra fa anareo andova ty donian'ny Facebook ty. Anareo mieritreritra fa tsisy raha mbo andala amin'ny fiainana anareo fa igny fony raha tokony andala amin'ny fianakaviana fa anareo tsy mbo andala. Anareo io raha voa madame igny mbola andala aminareo. On veut pas. As nareo zegny aza misy tetra aby atsika.
Fa nini raha tokony nataonareo tokony tsiny kotrokotrenareo madame iny. Elle fait ce qu'elle veut faire, il a envie de se dégager ou je sais pas comment ratienne. Mais ça me comprendra douleur anani. Ça me comprendra ratienne avianga parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Même Woulin Chinatono Ninin. Du moment que anon mangan moque, misi moque, nramandalam chachanas, dikaze parmi nous le favalrono. C'est un problème Blacknadia, zena venzan voulon votun vuni pudam no Blacknadia. Nangir kano ko nanda nangara kararen. Fotuni am clipun Blacknadia mbala tin détaillé tsara. Mbala wa vidéos am détaillé si. Am clipin chilelai afa ko na bokan Blacknadia fa mbala ilela nanda chakizi nanganu chin ta Facebook ti mbala in ko na bokan tan. Nunin zeta weftav nga wiz. Tsara fitiavagna fo zegny fa falifagna anao nety nagnano fitiavagna anao nety nagnano zay raha tianao natao tsy obligé anao mandeha magnano façon nataonao igny ke anareo mouton maro anareo mouton Blacknadia io zay tsy mijery anareo mouton io tsy adivanay tsy asany aloha fa anareo koa mitady à moment donné anareo petraka any amin'ny chaise-nareo à un moment donné zay managna droit de réponse largement manity anareo fotony nino anareo mitomagny tihinagna tenany anareo mitomagny tigiaka maninazy safi ke anareo amizay zegny mitady atsika jiaby la même bateau azafady za tsy la même bateau ndraiky anareo za tsy même bateau ndraiky anareo za comprendre douleur an'olo ndre olo to miady za voa douleur karakory douleur anazy azonareo zay intsy kara grave kara io azafady tiagnananareo fo misy jery eto fa zay ty Abdala tiagnananareo fo ny tegna izy fa zay ty nigegy miala tsigny eto sous Abdala donc pour dire tranquille anao madame tranquille anao madame fa izy nivolaniko tam vidéo ko teo igny tsy haiko vidéo ko nambala mihodigny zigny na nini na voa piratage na ino io tsy haiko io tsy sandrazy fafako fa misy koa ataony après 2 jours na après une journée mety ataoko moi uniquement c'est pas grave c'est moi qui choisis azonareo donc karma itory na za mitatatata itorango marandregny ko anao tsy innocent amy raha ataonao à un moment donné zagnahary io anao tompiny fo magnaboaka tsy mampa innocent anao tsisy olo aby mi-obligé anao tsisy olo aby mavita magnano raha forcé aminao fa matoa Blacknadia tsy tranquille nampitsemboko izy namparary izy nahita teny phrase hely mahitsy mavesatra taminazy dikan'zay elle est pas innocente elle est pas innocente dans le sens na fonazy ravoravo igny izy naboakan'igny na nataony marigny zigny na tsy nataony zigny mais aminaka elle est pas innocente elle est pas innocente na lelamboarazagna za sahenao tandroy be ty hoe karaha za ty tsisy jery be PD be ty lelamboarazagna babanao hypocrite reninao tsy nampiantranao nalala fomba midriky amy laifin'olo tsisy nino fa magnasasaha azonao zay anao nilely raha tsy fililegna tagny zegny natonga mamanao tsy navita niédiqué anao azonao mamanao baka tsy navita niédiqué anao azonao affaire any Blacknadia ty grave ozy aminareo ty ko mampiady poko mampiady poko mampiady malagasy ty baka tsisy réflexe lela be PD ty malemy latika ty omo direct asasa miraravarara za fa nivola comme la sasa fo atao za tsy vahininy zegny raha agnisany mampalaza aminay avaratra agny songetaka ny avaratra mbala tsarandreo lelamboarazagny sagnatria tsy avaratra jiaby fa maro boka karazagna avaratra io raha zay misy aminay agny azonao intsika sa ataonao eto ty anao delira votony asany ty mitovy za eto ty asany tsy PD matoa asany mampitomagny stara volagniny Blacknadia mamirapiditra izy ty asany tsy PD maro hitana amy
tamin'ny 67 eo. Mara PD hitany Antananarivo tsara hitanay teto nagnano beza amin'ny asany. Na niaboko asany. Lehilahy tsara beky ny asany igny navady Blacknadia. Naviany Nadia, Blacknadia nitomany, nisarika aminazy. Donc lehilahy izy. Kenao eto ty, mangala ondraha. Mangala ondraha fa nano andeha hidrika amin'ny affaire Blacknadia ty. Anao tsy hono. Andeha hazo place ny Blacknadia amin'ny asany eo. Tsy hono mazo karibu ny seza agnatin'ny trano feky. Fotony Blacknadia rehefa tsisy kamarady. Tsy zana moro wa? Vavana Zulumaly ni boaka ze. Zafa tsisy kamarady. Zafa tsisy namagna. Za karaty. Ui Zulumaly. Mitandregny fo antegna. Mitandregny. Hia, volanko ze tovizantsika fazana ndraiky na tsisy kamarady za mbala mandeha chaîne aziliny voholika mandeha vanga cheve biby fa mandeha. Azonao magnamboamboatra lera mba fanofanojely. Fa na tsy kamarady. Fa i Blacknadia izy volagna tsisy kamarady. Anao artiste, tsy possible anao tsisy kamarady igny edy fa vande. Artiste zay tsy tafiegny koa tsisy olo magnodidigny izy. Zegny atao hoe artiste tsy maintsy mamelogno olo fo izy magnodidigny izy na mpamorika izy niany na tsy mamorika Blacknadia misy olo fo magnodidigny izy. Ya, surtout i artiste kara Blacknadia i. Surtout artiste kara izy. Punpunek be kara izy. Tsy digniny tsy wisy olo ankilany. Izy mila misy olo fo ankilany. Bengy. Azo mabengy préciser tsara baka. Anao baka zay fa tsy afa foko mba miady eto. Tsy foko anao avy eto eto miady. Karazany amboa anao miady eto anao volana tsisy foko miady eto anao ty. Tsy afa foko mba anao miady eto ty. Amin'ny commentaire ty. Zaka fa foagna eto miady izy ho anao io. Mba nasimeko na boaka fa tsy nataoko amin'ny privé any.